गरिब गुन्द्राफोरा हाजिरा मुजिरा मावना जानाय मानसिफोरनि खामानिया जिसिबि डाम्पार बुलडुजारा लांजोब्बाय बेलेग अनगायै जेबो खामानि गैया इनि कारणे जाय मानसि महरै थांना थानाय माने मेलेम गोनां मानसि बिसोरखौ भटार्स पार्टियाव लहर लहर फैनो थाखाय जोङो खावलायनाय जाबाय दिनै बेवहाय 30 साननि थाखाय धरना हाबाफारि लादों बेवहाय मुल माने थांखिया मा मूल थांखियानो जादों आसामाव जितु फ्लाड्स दा फ्लाड फैगासिनो दङ बे फ्लाड माने कन्डिसनखौ नेशनेल लेभेल दुर्योग हिसाबै घोषणा खालामनांगौ बेनिफ्राय भटारशिप हिसाबै जितु जोंनि मोनथाय इकुवेलिटि बे मोनथायखौ जोंनि आसाम बिधान सभानिफ्राय मोनसे पास खालामनानै सेन्ट्रेल कमिटियालागै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआलागै हरनांगौ बिनिफ्राय जेरै माने इभिएम मेसिनखौ जोंनो खारैनो नाङा इभिएम मेसिना मोजां नङा बे मोनसे सिखाव खावनायनि प्रग्रेससो बेखौ जों मिथिना मोन्दों बेफोरबायदि जों दाबि लानानै बे धरनाखौ लानाय जादों 30 सानाव लासै जुदि धरना होनाया सोलिबाय थागोन बेनि उनाव जुदि सरकारा जेबो राहा लायाबा नोंथांमोना आरो आन्दलन दङ आन्दलन प्रग्रेस हिसाबै जों मावलांबाय थागोन जेब्लासिमहालागै भटारशिप जाया एब्लासिमहालागै जों मावगासिनो थागोन कारन दिनै सेन्ट्रेलाव बिश्वआत्मा भरत गान्धीनि नामाव ओरैबायदि मोनसे क्वालिफाइड मोनसे माबा जादों जे 20 नम्बरनि भितराव सोर नेताया बेसेबां नम्बर मोन्दों लास्ट नम्बर जोंनि भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल बिश्वआत्मा भरत गान्धीया 19 नम्बर मोन्दों राहुल गान्धीया 16 नम्बर मोन्दों दा टप लेभेलाव दङ प्रधानमन्त्रिनि केन्डिडेट हिसाबै बिश्वआत्मा भरत गान्धी नोंथांमोना 30 साननि थाखाय बे गुवाहाटि ससलयाव धरना हाबाफारि लादों मा बुङो बेनि सायाव बेनो जे जोंहा प्रेसिडेन्टआथ' बुंखाबायनो माखासे आं मोनसे बाथ्राखौसो लाजिनाय मोन्दों जे असमनि मुख्यमन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा कर्नाटकआव इलेक्शननि पारपासाव जितु माने कंग्रेसखौ द' होनानै जे कंग्रेसा दुखियानि थाखाखौ जाजोब्बाय जों लाजिदों भागिनफोरा मानो होनोब्ला बे कंग्रेसनि दिनाव 17 बोसोर बैसोआव बिनि फिसालानि नामाव रायजोनि दुखियानि थाखाखौ जानानै कंग्रेसनि जानानै एजेन्ट जानानै 17 बोसोराव 18टा कम्पानिनि मालिक आरो बे मानसिया थांनानै कर्नाटकआव बिजेपि जानानै मा बुङिदो कंग्रेसा गरिबनि थाखाखौ जाबाय निलाज्य मुख्यमन्त्रि जों लाजिनो मोन्दों भागिनफोरा लाजिदों आरोखि बे बाथ्राखौ लानानै इनि कारणे कनसिया जानांगौ हेमन्त बिश्व शर्मा बिहाबो मोनसे टाइम जाबोबाय भेलिडिटि सेस जासिगोन बारा गैया जों रायजोआ फैगासिनो दङ जों रावखौबो गारा जों 20 बोसोर 30 बोसोरनि जितु उननि जितु खामायनाय बे खामायनाय दुर्नीति खालामनानै मावनानै खामायनाय थाखा खामानिखौ सब दुप्लिकेट थाखाफोरखौ जों सब बोखांजोबगोन जों सब कब्जा खालामगोन जों जितिया सत्ताव फैगोन जों सब कब्जा खालामगोन खासिखौबो गारा ना कंग्रेस ना बिजेपि ना जिखुनु एनिहाव बे जोंनि प्रग्रेस जों मावनो रायजोनि थाखाय मावनो फैदों जों मावलांगोन मोजां खामानि मावलांगोन दाथ' बिटिआर एलेखायावथ' बर' जातिनि पलिटिकेल केरियारखौ सेस खालामबाय बिजेपिया नंगौना नङा नोंथांमोना मिथिगौ मिडियानि मानसि बे हिसाबै जों जातिनि कारणे बुङाखै मानसि जातिनि कारणे बुंगासिनो दङ मानसि जातिनि कारणे जों नावगासिनो दङ दिनै धोरोमनि कारणे राजनिति खालामबाय जातिनि कारणे राजनिति खालामबाय जातिया सेस जालांबाय धंस जालांबाय धर्मआलाय मा दङ जों इनि कारणे बुंदों भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेला धर्मनि नामाव फैसा गारनाङा जातिखौ बासायनो थाखाय मानसि जातिखौ बासायनायनि थाखाय एसे मोजां खामानि मावनानै एसे थाखा डनेसन होनांगौ होननानै होमब्लासो मानसि हारिया थांनानै थानो हागोन নহ'लेब्ला दिनै एडुकेटेड पार्सननि खामानिफोरा सब ভোটাৰ্ছ পাৰ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেলে এমাহৰ কাৰণে অৱস্থান ধৰ্মঘটত আমি বহিছোঁ এই ধৰ্মঘটৰ এটাই মূল উদ্দেশ্য যে আমি বহু বছৰ ধৰি এই সমাজ ব্যৱস্থাক সুধাৰিবৰ কাৰণে ৰাজনীতি ব্যৱস্থাক সুধাৰিবৰ কাৰণে মানুহৰ ইনকমৰ যিটো আয় যিটো জনমূৰি আয় বঢ়াই মানুহসকলক এটা সুস্থিৰ জীৱন প্ৰণালী দিবৰ কাৰণে আৰু সমাজৰ যিখিনি সামাজিক ব্যাধি আছে সেই সামাজিক ব্যাধি দূৰ কৰি এখন গণতান্ত্ৰিক ৰাজনীতিয়ে নহয় মাত্ৰ আৰ্থিক ৰাজনীতিও যাতে লগত সংযোগ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে বছৰ আন্দোলন চলাই থকাৰ পিছত আমি যিখিনি দেখিলোঁ যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কিছুমান হেমাহিৰ কাৰণে অসমৰ নাগৰিকে নাগৰিক ভাত্তা পোৱা নাই ভোটাৰশ্বিপ পোৱা নাই যিটো 2011 চনৰ 2 ডিচেম্বৰত
সংসদীয় দীপক সিং গোয়েল সমিতিয়ে সেই বস্তুটো সাংবিধানিক প্ৰাপ্য আৰু সম্ভৱ বুলি উল্লেখ কৰাৰ পিছত যদি অসমৰ পৰা এখন প্ৰস্তাৱ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যদি এখন প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰি দিয়ে তেনেহ'লে নিশ্চিত ৰূপত সেই প্ৰস্তাৱৰ ভিত্তিত অসমৰ মানুহে নাগৰিক ভাতা পাব কিন্তু সেই সৰু কামটো কৰিবৰ কাৰণে এওঁলোক আগ্ৰহী নহয় কাৰণ সমাজৰ কাৰণে এওঁলোক দায়বদ্ধ নহয় গতিকে সমাজত যিটো জোৰ জুলুম সৃষ্টি কৰি পেলাই আজিৰ তাৰিখত মানুহক কি কৰি থৈছে আৰু বাৰিষা আহিছে এতিয়া বানপানীৰ আগমুহূৰ্তত অসমৰ যিটো বানপানী সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ হিচাপে প্ৰস্তাৱ পাছ কৰি যদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক সন্মান কৰাব পাৰে গতিকে সেই কথাটোক আমি উনুকিয়াবলৈ আহিছোঁ আৰু সেই কথাটোও কৈছোঁ যে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰত মাজত যিখিনি সমন্বয় আছে এই সমন্বয়টো একে দলৰ থকাৰ কাৰণে আছে গতিকে একে দলৰ চৰকাৰৰ ফাইদা চৰকাৰ উঠাব লাগে আৰু এওঁলোকৰ অমনোযোগিতা ভংগ হ'ব লাগে সেই দৃষ্টিকোণটো সেই দৃষ্টিভংগীটো এওঁলোকক কি দেখুৱাবৰ কাৰণে আমি এমাহৰ কাৰণে ইয়াত ধৰ্ণাত বহিছোঁ নহ'লে অনাগত দিনত এওঁলোকক খোৰাই নাথাকিলে আপোনালোকে জানে এতিয়া মণিপুৰত যেনেকুৱা এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে সেই মণিপুৰৰ জুই অসমতো জ্বলিব পাৰে কাৰণ ইয়াতো 6 জাতিয়ে জনজাতিকৰণ বিচাৰি আছে যদি জনজাতিকৰণ বিষয়টোক এওঁলোকে ৰাজনীতিকৰণ কৰি পেলাই যদি দিল্লীৰ পৰা ইয়ালৈ এটা কি বাৰ্তা পঠিয়াই দিয়ে অসম চৰকাৰে যদি ইয়াত ভূমিকা ল'ব লাগে বুলি কয় যদি জনজাতিসকলক কি অভাৰটেক কৰি পেলাই অজনজাতিসকলক জনজাতি দিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ বুলি যদি এটা উৰা বাতৰি সাংবিধানিকভাৱে সকলোৰে প্ৰাপ্য আছে কি এওঁলোককো জনজাতি দিয়ক একো আপত্তি নাই কিন্তু সংৰক্ষিত ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা নহ'লে অসমতো এই জুই জ্বলাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ মণিপুৰৰ ঘটনাকো দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ গতিকে সেইখিনি গোটেই বিষয়খিনি এওঁলোকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণে জনসাধাৰণক এলাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে এমহীয়া ধৰ্ণাৰ অৱস্থান ইয়াত লোৱা হৈছে এই থকা 2024ত ভোটাৰ্ছ পাৰ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ পৰা আপোনালোকে ইলেকশ্যনৰ কাৰণে কি কেনেকুৱা চলি আছে নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াটোতো আমি ৰাজনৈতিক দল হিচাপেতো নিৰ্বাচনটো খেলিবই লাগিব তো নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিম তথাপিও মিত্ৰজোঁটৰ এটা আলোচনা চৰ্চা চলি আছে গতিকে এতিয়াই মোক কাৰ লগত মিত্ৰজোঁট হোৱাৰ কাৰণে আলোচনা কৰিছে এইটো কাৰ লগত নহয় আমি আগৰ পৰা কৈ আছোঁ যেতিয়ালৈকে মিত্ৰজোঁটৰ সংবিধান আছে মিত্ৰজোঁটৰ সংবিধান যিসকলে ফ'ল' কৰিব এতিয়া আইডিঅ'লজি আমাৰ আইডিঅ'লজিৰ লগত যিটো দলৰ আইডিঅ'লজি মিলিব তাৰ লগত